Danas ćemo govoriti o Bosni i Hercegovini i njenom položaju i o geografskim cjelinama. Položaj Bosne i Hercegovine je smještena na jugoistoku Europe, te na zapadnom dijelu Balkana. Ukupna površina zemlje je oko 51.000 km². 12,2 km² je površina mora. Ukupna granica Bosne i Hercegovine sa susjednim državama iznosi oko 1.500 km. Bosna i Hercegovina graniči sa Hrvatskom na sjeveru i na sjeverozapadu te na jugoistoku, te na istok sa Srbijom, Kosovom i Crnogorom. Granice Bosne i Hercegovine su uglavnom prirodnog porijekla i uglavnom je čine rijeke, a to su rijeke Drina, Sava, Una. O položaju smo završili i trenutno prelazimo na geografske cjeline. Bosna i Hercegovina se sastoji od dvije geografske i historijske cjeline. Većeg bosanskog dijela na sjever oko 40.000 km² i manjeg hercegovačkog na jugu. Na sjeveru se planinsko područje spušta u lagano bežuljkasto područje Posavine, odnosno dalje pretvara u Panonsku niziju. Hercegovinu čine planinska visoka i jadranska niska Hercegovina. To je ovdje ovako, u ovome dijelu se nalazi Hercegovina. Zatim, Bosna i Hercegovina ima na izlaz na more, to jeste između Neuma i poluotoka Klek. Izlazi na Jadransko more gdje se nalazi u ovome dijelu. Zatim možemo reći o Bosni i Hercegovini da ima polja. To su, ovdje se nalazi Livanjsko polje, Duvanjsko polje i Popovo polje na jugu zemlje. 13% površine BiH čini plodna zemlja, a samo 2% se koristi za poljoprivredu, dok je 82% gotovo neiskorišteno. Bosna i Hercegovina ima prirodne resurse, a to su ugalj, željezo, boksit, mangan, bakar, hrom, cink, drvo i znatno vodene mase. Najvažniji problemi Bosne i Hercegovine su onečišćenost zraka te veliko krčenje šuma. Klima Bosne i Hercegovine je umjereno kontinentalna sa toplim ljetima i hladnim zimama, dok na jugu zemlje je blaga kiša tokom zimi. Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo, koje ima skoro oko 1.000.000 stanovnika, dok su ostali veći gradovi Bosne i Hercegovine su Bihać, Cazin, Banja Luka, Doboj, Tuzla, Zenica, Mostar, Livno također, Bjeljina i ostali. Hvala na pregledu. Vidimo se u sljedećoj emisiji.